Hallo, hallo. Och, henna go siúd chus ná cice mistí. Channeil scéal I den leing agus mat sin haginge dí fáilte chuidir gostúdi ó CBBC alpa. Ó, ha chuma feicin ha gadíú. How, ilus an isgaif na had I hiing a chowl. Cá mai mi sin? Is de choulu, ma de sáist, is de choulu. Ó, seo, chute am hennach, is ma chúlú. Di cíad an hawl réid holtas Kung Fu Panda, Tilion ciúla chayagin, Science Sport agus Film G, Cuairt Caine. Wow, geleaude sin, geleaude sin. Ach nach daf sin stoch súla draus di de tachgol galig na seach. Oh, Thursday hacking. Yeah, hacking. Oh, boy. Boyd. Ik kiebige def as ze galig. A sjouw de lichtige kjoude. Ha musje ik in boord. How, rut the king boy. Kerste sin, boy. How boy. Boyd. Aha. Ach, a chawam, hamis mooning. Lish, gere wa nu patige hanna diw gyfer hachgol edenjach hacking. Maar hachgol galig nish hacking. Edenjach agus jes henne kiel. Aha, wel, boer a keelige raad. No, road. Hachgol edenjach a keelige road a hallam. Agus ha len een boer a keelige follow the road. Nach doe a half 50. Zou dat je heen maar. Zal ik Kung Fu Panda?